ubuzirikanyi ntitugira ubwenge bushobora gusiga iyi si nziza Imana yaduhaye. Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba mugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, umugoroba mugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, umugoroba mugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'uko ingengo yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba uko itariki zigera kuri 20 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripo. Kwa Sebarundi ibintu byakomeye ahitwa Ibaraka mu kanya gato gashize, ngo rwose ngo icyitwa ngo abasirikare n'ibikoresho ngo imyiteguro ngo arinimbanije, ngo akaba ari imyiteguro idasanzwe, by'umwihariko abasirikare barimo barategurwa muri iri joro ngo baze kuba badiporoyingwa mu kibira. Ngira ngo amakuru menshi arimo agiye atandukanye tugera aturuka mu gihugu cy'u Burundi ni menshi namaze kuba mbona. Hari amagambo uwitwa Neva yavugiye mu nama idasanzwe ashobora kuza kumukoraho, ndetse akaba amwe mu magambo ashobora gutuma uyu mugabo anabura ubuperezida, cyangwa se abaturage mu gihugu cy'u Burundi bongera umutakariza icyizere mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ngira ngo nabyo tugiye kuba tubiva imuzi n'imuzingo. Ndabona ari byinshi cyane. Hari benshi batangiye kurekara mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko ari igihugu kirimo kirakora ibintu by'umwihariko bitagendeye kuri demokarasi. Ubwo ni abaturage ariko mbere yo kugira ngo tubanze tujye mu bintu byinshi, ngira ngo nari namaze kuba mfatiraho, reka tubanze dusuhuze abantu badukurikira by'umwihariko bari hirya no hino muri rusange. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi baba bari muri Coline Munanira, baba bari muri Coline Murangara, baba bari muri Coline ya Tongo, baba bibereye muri Coline ya Kinazi, by'umwihariko tubahaye ikaze. Baba bari mu bice bigiye bitandukanye, umugongo ntawo. Baba bibereye by'umwihariko hano mu bice byahitwa ku mugabane w'Uburayi, baba bari rwose hano muri United Kingdom, baba bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba bari mu Bubiligi ndetse n'Ubufaransa. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Ubwo rero rwose tukaba twinjiye mu cyitwa makuru muri ano masaha ya nimugoroba, kugira ngo mumenye byinshi bikomeje kugenda bivugwa hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Yes, kwirukanse cyane rero turaza kugaruka ku witwa General Neva wamaze kuba atangaza amagambo ashobora no kuza kumukoraho, ndetse isa n'isa akaba umwe mu bantu bashobora kuza guhigwa, ariko kuguhigwa bagahigwa n'ubundi nabo bari kumwe mu mashyaka, bagahigwa n'ubundi nabo bari kumwe ku ntebe y'ubuyobozi. Ngira ngo turaje tubyinjiremo tuve imuzi n'umuzingo. Muraza kunyemerera tugaruke muri ibi bice byano muri Uvira. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka by'umwihariko abahungu rwose ku birometero 30 usatira umujyi wa Uvira. Mwaba b'Imana mwe, isaha ku isaha bashobora kuza rwose kuba bagira gutya bahafata. Ubwo icyitwa Barundi murabyumva rwose, aho bari byerekeze ni iwabo mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na za FDL n'ubundi bamaze guha icyitwa ubuhungiro mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, tureba amakuru menshi akomeje kugenda ahavugwa, ni menshi cyane. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo. Turaza kugaruka hano za Gitega turebere hamwe ibya CNDD FDD. Uwitwa General Guillaume Bunyoni wigeze kuyobora polisi ashobora kwicwa. Ni mu gihe uwitwa Ndakugarika we tayari tuvugana yamaze kuba ahagarikwa ku mirimo ye, cyangwa se yamaze kuba rwose ahagarikwa mu buryo navuga yuko ari ubw'igitaraganya. Nabyo turaza kuba tubikomozo tubiva imuzi n'imuzingo. Ni byinshi cyane. Ngira ngo hano mu gihugu cy'u Rwanda hari inkuru zakomeje kugenda zandikwa, ngira mbona mu itangazamakuru bigiye bitandukanye. Imbamutima z'abanyarwanda bari barafashwe bugwate na FDLR, ngabo nabo hari ibyo turi bavugeho. Turaza kugaruka kuri Perezida Paul Kagame wagaragaje icyatuma umutekano wa Afurika ugerwaho utavangiwe n'amahanga. Ngira ngo nabyo ni bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara, kandi ni ikintu cyiza cyane. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Ndabona hano uwitwa Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ngo ashaka ngo icyitwa amahoro arambye muri Tanzania. Ndabona rwose uwitwa General Muhozi na mwarimu we bongeye ukozanyaho ivumbi rikaba ryatumutse mu gihugu cy'Ubugande. Ubwo rero birumvikana ko
hari byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi bivugwa tugiye kuba dukomozaho gatanu kuri kagenzi kako. Rero utari wakora subscribe nta kindi biri bugusabe ni ukuzikora cyangwa se kuyikora kugira ngo tujye tugerana neza gatanu kuri gatanu. Twirukanse cyane ntabwo ndi butinde, ngira ngo aya makuru ndaza guhita nyinjiramo mu buryo mwese cyangwa ubundi. Ndagira ngo duhita duhera hano mu mujyi wa Bujumbura, ariko iyo twinjiye muri uno mujyi wa Bujumbura murabizi ko tuwinjiramo ariko tukinjiranamo by'umwihariko inzego zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, ubwo ni inzego za politike. Tukinjiranamo by'umwihariko rwose tukinjiranamo amakuru menshi akomeje kugenda avugwa muri CNDD FDD. Murabizi ko byose tubyinjiranamo iyo twinjira mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu rero munyemere mbabwira yuko rwose icyitwa ivumbi moto byamaze kuba bikomera nyuma yuko uwitwa Ndakugarika yakimbijwe cyangwa se yakuwe ku butegetsi. Uku gukurwa ku butegetsi rero kwa Ndakugarika, mwa bantu b'Imana mwe twavugishije benshi, kuko n'umwe mu bantu bari indani muri CNDD FDD ndetse akaba ari umwe mu bashoboraga kuba bafata imyanzuro ikomeye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ni umuvandimwe wanjye wabimbwiye ku isaha y'ine n'iminota rwose igera kuri 35 gutyo. Ndavuga nti nyamara iyi nkuru nubwo ku masaha yo ku gicamunsi abantu batabashije kuyibona, mu masaha nimugoroba hari ukuntu abantu bashobora kuyibona kugira ngo ibintu bigende neza. Ni ukuvuga ngo rero uwitwa Ndakugarika ubu tuvugana bamaze kumukimiza, ndetse akimbizwa n'abarimo Evariste Ndayishimiye bafatanyije n'uwitwa General Prime Niyongabo, ariko hakaza hiyongereyeho umugabo bita General Reverien Ndikuryo. Uyu ni umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Impamvu rero twamaze kumenya ndetse zamaze kujya hanze zatumye uyu Ndakugarika rwose aba bagabo bamukimiza, ngo nuko uyu Ndakugarika ngo yaramaze igihe ngo nawe agaritse uwitwa Sindayigaya, ndetse uyu Sindayigaya uwo bizana kumuviramo urupfu. Nyuma y'uko rero ibi byose bibaye ndetse igihugu cy'u Burundi kikabona mu gihe Ndakugarika ngo yabagumye muri guverinoma, bishobora kuza kuba byagenda nabi, bahise bamukura ku buyobozi, ndetse isaha n'isaha uyu Ndakugarika ashobora kuza kwicwa akicanwa n'abantu be bose, kugira ngo hatazajya no gukurikirana inkuru y'ibya Ndakugarika. Uyu rero akaba ari umwe mu barwanashyaka cyangwa se umwe mu banyeshyaka ba CNDD FDD, n'ubundi iri shyaka riri ku butegetsi riyobowe n'uwitwa Evariste Ndayishimiye. Ni amakuru rwose yagezeho, ndangije ndavuga ati nyamuneka nanjye aya makuru ntabwo nshobora gusinzira, ntabwo nshobora kugoyeka, nari nayabagezaho muri rusange. Ubwo rero ndabona ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa ariko kandi binatangazwa kuri iyi nkuru ya Ndakugarika. Byamaze kuba bigaragaza yuko uyu mugabo ashobora kuza guhunga igihugu kugira ngo ibye bitaza kuba nk'iby'uwitwa General Guillaume Bunyoni. Ngira ngo murabizi ko amaze igihe kirekire muri gereza ashinjwa gutera igihugu cy'u Burundi kudeta mu mwaka w'ibihumbi 2015, ariko iyi kudeta ikaza no gupfuba. Ubu rero amakuru turimo turakira atari ivumbi, nuko kugeza magingo aya nyuma yo kwirukana uwitwa Ndakugarika nawe bishobora kuza kurangira uyu mugabo agiye muri gereza mu gihe ataza gucunga cyangwa se ngabe maso, ubutegetsi bw'u Burundi bushobora kuza kumukuraho. Ariko nubwo uyu mugabo yirukanwe, amakuru nanone akavuga ko n'ubundi CNDD FDD bisa neza nkaho yamaze gusenyuka, kuko isaha ku isa n'ubundi n'aba ba Reverien Ndikuryo dushobora kubona babirukanye, ndetse tukabona umwiryane hagati witwa General Prime Niyongabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, ndetse n'uwitwa Evariste Ndayishimiye cyangwa se General Neva. Ibi byose ni bimwe mu bintu byitezwa no mu gihugu cy'u Burundi. Naho umutekano muri Bujumbura n'ubundi nk'ibisanzwe ukomeje kuzamba mu buryo navuga ko bukomeye cyane, ndetse ubu tuvugana ku isaha z'ijoro ari kuba rwose ari cyitwa abasirikare benshi nyine badiplorinze mu bice bigiye bitandukanye. Iki gisagara cya Bujumbura kiri kuba cyagoswe ku rwego rwo hejuru, nyuma y'uko bigaragaye ko Leta Tabara nayo ishaka gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi ku bintu bwiza, ndetse ishobora no kuba yagira gutya igakubita operation iremereye ingabo z'abarundi. Iki kibuga cy'indege cya Bujumbura kiri international tukika hagati mu maboko ya Leta Tabara, kandi ibyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma Leta Tabara yisanga ahantu
habi cyane, igihugu cy'u Burundi kisanga ahantu habi cyane muri rusange. Benshi ati aya matora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi biraza kugenda bite? Nyamara ibi bintu nyamwa abantu b'Imana mwe ni bimwe mu bintu abantu bari benshi barimo barakemonga bavuga bati se mu gihe ibi bintu koko byabibaye biraza kugenda bite? Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa. Hagati aho reka twikubitire hano kw'imbamutima z'abanyarwanda bari barafashwe bugwate na FDLR. Tubanze iyi nkuru tuyicemo gato tuza tugaruka ku ijambo rya perezida, ariko kandi nibiza kudukurikira turaza kujya muri Congo, tujye muri Tanzania ndetse na Uganda. Abanyarwanda rero 150, abanyarwanda 1560 na 1556 bari barafashwe bugwate n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR bamaze kugera mu Rwanda. Ikintu gishimishije kiri hano muri iyi nkuru nuko bamwe mu bageze mu Rwanda basanze ibyo babwirwaga bitandukanye n'ibyo biboneye n'amaso yabo. Uburyo igihugu cyabakiriye ntabwo busanzwe, abantu bakiriwe nk'abantu b'abanyabyubahiro. Umuntu uri mu mashyamba ubyumvishe nta nubwo ushobora kubyumva, ariko buriya rero abantu bari mu mashyamba babeshwa byinshi. Abanyarwanda nibo baca mu mugani ngo harya ngo itararungurutse ngo ntigire iki, muze kunyibutsa muri comment. Ariko nanone bakongera bakavuga ati inkoko iwabo ishonda umukara. Uriya wa muntu w'Imana we, aho kugira ngo ujye kwihisha mu mashyamba, ujye kugenda wihisha mu bihuru n'iki, waza muri gakondo. Igihugu cyacu ni kinini n'abantu bari ku isi bose cyabakira. Yes, ubu tuvugana rero ngo ni ibyishimo ku banyarwanda, ngo bari baravukijwe amahirwe ngo n'uburenganzira bwabo, ngo aho kwiga no kugira ngo bagire iterambere, ubuzima bwabo ahubwo bukajyanwa mu mashyamba bukarushaho kuba bibi cyane. Muri rusange rero abarenga 2500 bamaze kumenyekana ko bazataha mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse kandi ndabona umuryango wita ku mpunzi HCR cyangwa se United National Refugee cyangwa se High Commission Refugees. Amaye nka data abamaze igihe gito rwose mu Rwanda bari kwikoma mu gatuza bavuga ati ahubwo n'abariyo batahe. Yes, reka iyi nkuru duhita tunayivamo ngira ngo ubwo ufite ikikuramo yamaze kumva, ahubwo tugaruke kuri Perezida Paul Kagame ku magambo amaze iminsi atangaza. Ni Perezida Paul Kagame rero yatangaje ko Afurika ikwiye kwita ku nkingi yo kwishakamo ibisubizo byayifasha kwirinda umutekano. Aka kantu ni ingenzi ngira ngo reka nanjye nkandike ahantu. Yes, birumvikana. Katurebe yabigarutse rero kuwa 19 ku munsi w'ejo Gicurasi 2025 ubwo yafunguraga inama mpuzamahanga ku mutekano muri Afurika yabereye i Kigali. Ibintu ubwo yabigarutseho, Perezida Paul Kagame rero yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano wa Afurika bidashobora gukemurwa n'ibibazo bitanzwe nabo bo hanze. Aka kantu niko ko tuba tugomba kukanuta ahantu, birumvikana. Ubundi nta nubwo nakirirwa nsoma byinshi, ibi biba bihagije. Aho u Rwanda rushobora kwakira n'amashami amwe ya Loni mu minsi igiye kuza. Reka tujye no ku ma X turebe ese bimeze bite dira mipango, bimeze bite. Tubanze twikoze ku ma X kabisa. Ndabona kuri X naho hari byinshi cyane
bagiye batangaza. Dukomeze by'umwihariko ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi bivugwa. Ndabona kuri X hari umuvandimwe wajya gushakira amakuru hano kuri X, ubundi nkajyayo yamaze kuba ngezaho. Ndabona X nabyo nayo tonde turebe. Ndabona nayo hari ibyo irimo iravuga ku gihugu cy'u Burundi n'ibijyanye na Uvira. Yes. Yes, ndabona rero muri Uvira naho ibintu byongeye gukomera n'ubundi ni bya bindi by'ingabo z'abarundi mbona zimo za deployinga. Ndabona rero leta ya Kongo igiye kuzajya yohereza amabuye y'agaciro mu Rwanda nka data. Uwitwa Sebarundi cyangwa se Ndayishimiye Evariste, ariko Ndayishimiye Evariste ntajya ahakana. Ndabona ari ibintu bari kumuvugaho n'amakomenti menshi, ngo hari umuntu umpaye iyi video arangije arambwira ati Neva ntajya ahakana cyangwa se Evariste Ndayishimiye. Kanombe